Ka Mountain Sports Club kalalong kaladu hadin bakala job da kan riuran persya ekarang mau Sports Club ha kalempung ekai kriket balatiap kum ka 6th edition Super Division District Cricket League arjara posau bala penyai deka Southwest Casihills District Cricket Association hamanan mutmeron jakram Southwest Casihills District. Ka Mountain Sports Club kala job nam ladu laisin kenti ia kene ke edition Super Division District Cricket League ha ka jingil ekai Ka Mountain Sports Club kala job ikatas bat kala kam matit nengkong berbu ikathong ke basis pa asan puiran na ke arpo over berhap no prabiket unong tit ubalayo bunrantam ude overland snaitang ubalatit lai penyoran na ke arpsan bol katba na kinong kawang bol jogarang mau Sports Club de uban karsyan lengdo uyo lai biket na kisau over hakapali ban be ikathong karang mau Sports Club katitang shispa lai sauron na kikat khandai punsau over berhap no borok ki biket unong tit balakamai bunran ude close lengdo ubalatit live playeron na ki karwe ball karba unong kawang ball jaga Mountain Sports Club de ukishan lengdo uyo saw biket na ki saw over hadin ka jingel ekai layu oru bansa miki kusnam haringkat kasong pisa syabaro arkanhun Ka Mountain Sports Club kalayo banra e kasong pisa ka balai pawajar tingka berkum juru ka kanhun ka balasya remno karang mau Sports Club kayo khat prahajar tingka ya ka kusnam urang ekai batibitam ha ka jingel ekai final bajong kalempung layo da ukishan lengdo jaga Mountain Sports Club ubalayo adu saupu ar pun kanai pun bakur kawi biket ia kanang bayo bunron tam layo da wan senchar nungsi jongka jakram Sports Club ubakamai arspa lai pandairon kongsan ubalawan menpenah perdai kenega 6th edition Super Division Cricket League arjara pusau ude uba Jeslan Roy nungsi rengkat ka jurnal lang uba HS dingdo uba piu alang menteri shnong jakram kirkhot ka Southwest Casihills District Cricket Association kiri orang ba lemot kiwide kibade kinam karsyan jongkite ki arteli ki kanhun Southwest Cricket Association kan ai men sim bat kan nong kan latba ye ki kon samla jo ke dong kathan ban sei madan ye ke sap ha ke jige de bat ki kam ye kai cricket bat ha ka wait ni ngien se yo I ha ke television channel bat ngien se yo I ru ye phi ma phin mi khmat ye kari India bat ngai I ba ke dan chibun ki sachin ma ki dan chibun ki balong lesi ki talented person nagade ka dong ka thai nganam ko aban kran chibun hagade ka por ngai kwa tangkum ka jing ai men sim ya ka association ya sngau ya ka jing pen thmai kinong kitkam
babon kidai kini bala dan interest pa nadu kisnam ke belait no yang es kam nambakan ke tournament ke bahndrium menta usnem kan long ke jing ai man sim ki wepat ki klub ki sport club ha ka ba kinangla ban ya persyang ban ya traistom ban practice man na kapor nang magini iba ha ka we kasngi ki players ki bana sabar kin kmishan ya ki nong mau kuat ki jungi mangini iba ki maram kim desyu ki bakam ha ka jiga dei ka kam ya kai cricket dinga so ban penkot chisnan ya kini ke tournament da ka bangan yo ya ke jingkir ku ke do ya ki baro ki players na bro atli ki team ya tip ha ke jingale don ni bejob don ge berem imat kumba phin sa job ten rei ka be thong ga ni ke jingrem bat ha ka bakut hi ka don tang wei nang job bat ka mountain ni so bat ai khub lai shi ke de ya kani ke sporting spirit ke bakire ya tas ni yo i ba ka jing job yang phi ka de ke jing trace tom ban ni ngech kam ka rang mau bat ka wei ki sport club ke nengere stop bat trace tom ha ki stem bat wan ni ba ka nong ke jing le kai ki itna na so tho ba ha ki ni nget ni ka mariang kala khangla ni hanre menta ke sni saki ya ke sni ke ba tingshan apreng jo kini ke air pengat jo kini klau ke badan saudang jo kini ke badan bagi so tho ba kini ke badan kalau long we ni ceka ke ba biang bani le cricket da ke jingdon jo kini ke atli ki lum ke beret ban ker tawer ya kini ke badan